Selam i pozdrav svima, dobrodošli u još jedan video. Danas ću vam pokazati kako možete napraviti jedan odličan ručak od ostataka u frižideru. Ja to tako često radim kad imam povrća raznog i od svega pomalo, onda najviše volim kad to sve tako zajedno pomiješam i zapečem. Pa ako vas zanima, ostanite i pratite. Ja sam tu dodala malo i mesa da ne bude baš onako posno. Meso imam ovdje mješavinu riža i mljevenu. Kad vam ostane od paprika ili sarme, pa sam ja to eto da iskoristim. Inače možete samo mljeveno meso. Ima paradajz sos gotovi i tu imam celera, imam Hokkaido bundeve, imam jednu papriku, baburu i eto dodala par krompira, 2 čajna bijelog luka. Uglavnom ono što vi imate kod sebe možete kombinovati. Meso možete izbaciti, možete samo biti povrće. Kao paradajz sos ja koristim ovaj gotovi, a inače kad ga nemam onda uzmem mljeveni iz konzerve i zapečem ga kao salsu, malo ukuham dok ispari sva ona tečnost i bude gust. U to kad radim dodam uvijek i luka. Znači salsa sa lukom ide. I sada krompir kao što možete vidjeti nakriške isječem baš onako fine tanke. I sad možete da redate onako po svojoj želji kako. Nema tu kod mene nekog redoslijeda, nego šta mi padne na pamet. Ja sam sad prvo krompir, pa ću onda svo ovo meso, nema puno, možda nekih 250 do 300 grama da je bilo. Možda nije ni toliko. Kao što sam rekla, ne mora biti riža, meni je ostalo od punjenih paprika, pa sam to iskoristila. I najviše volim ovakva jela gdje svašta ubacim i to bude uvijek najslađe. Nisam sav ovaj celer potrošila, nekako mi je djelovala da će biti previše jer celer je jake arome, može lako da preuzme mirise. Tikvu također ako imate stavite, ako nemate ne morate. Mada ja stvarno volim ovu tikvu ovako zapečenu, bilo sa čim, sa paprikom se super slaže. Znači šta god da imate u frižideru iskoristite. Malo dodam i luka također i sad na kraju ponovo paradajza. Nisam cijelu ovu konzervu, odnosno ovu teglu iskoristila, eto onako po osjećaju odokativno. Samo eto da se malo usafti, da bude ljepše mi nekako kad ima paradajza. Kad nije samo povrće. Sad kad sam to sve fino složila, ja uvijek volim preko povrća i bilo čega ovako zapečenog, umjesto bešamel sosa volim koristiti ovaj sos vrhnje i kisela pavlaka. Ja koristim krem fresh, on je malo masniji, tako da mi uvijek bude nekako kremozniji i ljepši i ukusniji ovaj sos preko. Nekad radim sa bešamelom, ali mi je uvijek ukusnije ovako. I stavim tu jednu povrtnu kocku, malo bibera. Uglavnom vidjeli ste, ja nisam ništa solila povrće, tako da ovaj preliv preko treba da bude malo slaniji. I uvijek mi najbolje je ukusno kad stavim povrtne kocke. I kao što možete vidjeti još sam malo dosolila jer nije dovoljno slano. Treba da bude preslan ovaj sos da bi se lijepo to sve spojilo s ovim povrćem koje nisam solila. I sa ovim prelivom bilo šta da stavite, da je samo krompir, bit će preukusno. Bilo kakvo povrće koje imate u frižideru, ostane vam, iskoristite ga na ovaj način, bit ćete oduševljeni. Kao što možete vidjeti, ja na kraju malo pospim i sira, edamera, mozzarella, bilo kakvog da imate. I pošto imam i riže u onom mesu, ja ću samo malo da naspim vode, da eto, bojala sam se da se neće riža moći ispeći. A vi ako koristite meso, ne kao ja ovakvu mješavinu, već ako je čisto meso, onda ne treba vodu nikako stavljati. Ili ako samo povrće redate, nikako vode ne stavljate. Dovoljan je ovaj sos.
i ovako pokrijem folijom da mi sir ne bi izgorio. Šporet sam prethodno uključila na najjače, kod mene je tu 250, da se dobro zagrije. I sada kada ovu sve ušuškam, malo ja ovu foliju ovako probijem, eto strah me malo nek ima gdje zrak izlazi da mi ne bi kipilo sa strana. Za svaki slučaj, jel? I sad to ide u šporet na najjačoj temperaturi, dobro je zagrijan i smanjim na 200. Znači dovoljno je na nekih 180 do 200 da se ovako ovi zapečena jela pravi i peku. Da to onako fino istiha, jel? I znači potrebno je jedno pola sata da to sve onako kreni, da polako vriji i da se krčka i onda otkrijem. Znači ono je već počelo da vriji. Ja sam skinula foliju i sada vratim još jedno pola sata i dalje na 200 da se ono fino zapeče, što ja kažem upihtija i da fino porumeni. I evo vidite kako na kraju izgleda. Ako je vaš šporet jači, ako ne znam, svaki šporet je drugačiji, možda će vam sir izgoreti, vi pratite, smanjite temperaturu ako je potrebno, da ne bi sir izgorio. I to bi bilo to. Ja se nadam da vam se video svidio, vjerujem da će vam biti od koristi. Kao što sam rekla, sa onim prelivom vrhnja i krem freša možete da prelijete bilo koje povrće i bit će preukusno. Ovo je samo prijedlog i ideja kako sam to ja radila. Mi se vidimo u narednom videu, a do tada mi ostanite dobro i zdravo.